Stavili ranac i sve stavili. I torbu. I kesu. Halo, nisam gladan, otvorio sam se fes. Ja mu dam 1 euro kaj pojede dečko pametan trećinu, a ja pojedem ceo. On pojede trećinu sandviča, ja pojedem 2 sandviča, pa bi pa se muka. Sve vam bilo okej. Koliko ste dugo putovali? Pa Boga mi pošli u 8, koliko je sad? Nikad duže nismo putovali. 12:50 popodne. Znači 8, 12, 17 sati skoro. 17 sati. Kao da smo išli za Dubaj. Ali sa čestim pauzom. Znači stajali ste često. Pa mi smo forsirali bezbedno vožnju, nismo htjeli da jurimo. Jesi gladan? Ja nisam sposoban uopšte bio da vozim. I ne spavam već 10 dana, ne spavam uopšte. Da. Spavam par sati pod od 1 do... Pa i ako nisi, treba da se malo voziš ko Zoran Predsednik. I sve vreme sam malo te ne spavao. Ništa mu nisam pomogao sam možda jedno 30-50 km, ne više. Toliko. A gde si uzeo te naočare? Kod mog jednog frenda u Nišu. Ja samo idem Sad kod njega. imaš 36 godina i par meseci. Misliš da me zbog toga startuju u Nišu? 100%. Mlađa populacija. Ajde sad ovako kaži za naše gledaoce. Ne, više zbog, ja mislim zbog kinte, što znaju da 3 rade za mene i da sam puniša. Mislim da je to veći razlog nego što mi lepo stoje naočari, što sam me kao podmladio. Ja čekam da se vidim devojku, bre, čoveče. Pa stvarno, veliki poljubac, jedva čekam da vas zagrlim, my baby. Kako se kaže, ich liebe dich, große dich, ruskiš? Tako. Ja vas volim mnogo. Za prvo javljanje je dosta. Stigli smo na adresu. Daj branac. Pa zima kod vas, be čovječ. Nas greje ljubav. Op, op. Koje poštovanje, gledaj, imam i nosača stvari. Ma sve. Sve, Gledaj situacija. Ti li bi možda jedan rakiju, jedno 100 grama, kao neki kupus salatu. Gledaj Stefan. Crko sam gledam. Ej, a šta ti se jede? Ja ti znam da sam univerzation, ja jedem sve. Ej, nijedno meso nam nije bačeno od kako te nema. Sve smo gledali kad ističe rok, sve smo računali u kilama mesa. Morala sam da upregnem ovde ovu kuću, doduše Niki nije normalan, ali mora biti uticaj. Jer niste više vegetarijanci, vegani, šta ste? Nismo, jedemo sve po redu. Ali mladi smo još, vidjet ćemo za šta ćemo da se odlučimo. A ja sam da ne idete tomu tajnom, nego da sve konzumirate, ali u normalnim količinama. Mora sve da se isprava. Leo tu. Leo, eno ga. Da mi radi. Wow, koja ljubav za gyros. Dobro će donesemo gyros ako... Ovo ti je novi susedi. Da, novi susedi. Znači da se stvarno radi gyros, jednom što se spravio, Pa ne znam, Buba je rekla da hoće da ti iznenadi, rekla je toliko sam se poželjela Dragana, ja njega toliko volim, moramo sada da mu napravimo feštu. Sad posle 35 godina braka, ne znam da li da verujem u to. Pa naravno da veruješ. Sigurno? Da, rekla je, moram sad i da se spremim, nismo se videli mjesec dana. Jete, radite li večerac? Ne, imamo dan sad, za koji dan? Ne radite ni vas dvoje ni ona? Da. Reunion. Sramota. Ćao Tanja! Ćao! To je ljubav, zašto ti sve godine? Bubo, ceo put rove. Gde je moja buba, pa gde je moja buba?
I pire, kakav gulaš. Čuješ ti njega? Jesam ti rekla da će da sprema sve za njenog Dragana. Pamet, grahove. Ajde baš Ne te, da baš da te. se... Stefane, Da se Niki ovdje ljubimo. nije normalan. To je već znano činjenica što da. Ajde debel. Jeste gladni da Hoću jak. Nisam. Tanja! Evo ga Dragan. Otvoreni pozdrav što bi. Ne, nećemo da vam se hladi. Da li ova kamera prihvata vodu? A, Stefi? Jedva čekam da pravimo sneška. Kad otvorim sad ne će sneg duži. This is a magnificent day for any kind of activity. Plus it's a Sunday, so in Germany nobody is going outside. And have those brushes in the front. Okay. This Car is a doesn't lot have- of snow. Doesn't have that thing from behind. So you have to A počistio sam ti be, ajde. Ček, nek čisti prvo snega ti sad ide. Tanja, vidim gore. Sneg. Jo, sve je zatrpano. Stefan srećan ko malo dete. Glija. Šta radiš Stefi? Pa zebam ga. Šta radim ti, da se čekam ti da skineš snegovi od vrata. Pa zato što kad otvorim upašće sve ovo. Neću čistio sam ga toliko. Isto čisti kao što treba. Ajde, ulazi mi roli. Otpašćemo. Ne razumeš te? Ulazi, uživaj. Nisam kinuo. Uživaj. Gledaj ga ko je skimko. Ne kapirate uopšte. These are the best shoes I ever possessed. And 80% of this statement is because they're yellow. Stefan. Endlich. Schneemann-Machen. Selten frei. Andre, silencio. Möchtest du Schneeball machen? This action is actually going pretty much slow. I'll make it. So many kids. Tanja, in ein paar Tagen, in a few days, you'll be finished. Nee, das ist nicht wichtig. What a snowman. On će da padne, vi ste, sad morate još ovdje da je popunite sve strane. Yes. Kao čovjek s Andrej, kapicom. da si... Viš, ovaj kao da ima kapu. Ajmo Bubo ti i ja da nađemo to. Ajde. Grančice nam trebaju za oči i nos. Dajte oči i ja ću napravim kapu. Idemo da nađemo. Šta misliš Bubo o ovoj grančici? Jo, Tanja. Našla si granu pa ne. Da vidim kako si ti našla. A vidiš. Pa dobro, ovo je Pa za ćemo da jednu polomimo. elegantnu obrvu. Elegantno obrvu, pa treba da bude vidljivo. A ne da bude Ja. vidljivo. Stefane, šta misliš o ovoj grančici? Andre, was denkst du über diese grana? Grana, razumeš li? Now they're doing this nice part of making snowmen, and while I was making this big ball, they're all talking, doing nothing. You know, in the school, when there is a group project, and one person does it all, but you know, everybody signs it. This is me right here. Sad stavite obrvu. Ovo što vam je jaka. Pa morate staviti se mi još ovdje. You need to hear your opinion. Stop. Not like this. All the girls will be very lucky to see this face. Okay, let's do a small interview. How do you feel about this snowman? I'm very impressed. Stefan, we're doing an interview, okay? So tell honestly, who made this biggest ball, you know, the base? The one, you know, with most The work. biggest balls usually come from my side. But tell the truth now, I already told everything. Actually, okay, Tanya with the help of me, 70%. No.
No. Tell the honest truth. You two were talking like strinke na pijaci. And I was doing hard work. We actually did a lot of things so Tanya doesn't have to ruin her makeup and all that. You know how this goes with girls nowadays. Ciao, Francesco. Like a mix of snowman and teddy bear. Yeah. Te na šamarom, Tanja, ozbiljno. A ne, šš, toči tu. Pa šta se? A dođi, aj sad se zasmej. A pravo. Ne smijem se A šta neću tako, hoću sa zubićima. Pa ne mogu smijem se zubići, kad se ja smijem se zubići. Okay guys, I think I will edit this today. So this is a thank you for watching video. So thank you for watching.